Mu kinyejana cya gatandatu nibwo iki kibazo cyafashe indi ntera mu isi ya gikristo. Muri Bibiliya mu gitabo cy'intangiriro 1:24-25 ukurikije uko byanditse wahita ubona ko inkoko yabanje mbere y'igi. Mbere yo kumva igisubizo kuri byo, niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel Menya TV ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Mu busanzwe tuzi neza ko inkoko itera igi kandi igi akaba ari naryo rivamo inkoko. Ibi rero biteza urujijo mu kuba wamenya ari inkoko ari igi niki cyabanje mbere. Ese inkoko yateye igi cyangwa ni igi ryavuyemo inkoko? Tudatekereje cyane kandi tukagendera kuri Darwinian theory of evolution, tubona ko inyamaswa zitera amagi zabayeho mbere y'inkoko. Ibyo bitwereka ko igi ryabayeho mbere y'inkoko. Twahita tuvuga ko igi ryabanje mbere y'inkoko. Kubera ko inkoko zabayeho mu myaka 8,000 ishize ziturutse ku byitwa Red Jungle Fowl. Inyamaswa zitera amagi zikaba zaratangiye kugaragara ku isi nko mu myaka miliyoni 340 ishize. Ariko ikibazo reka tugihindure. Ese ni inkoko cyangwa igi ry'inkoko? Ubu rero twakwibaza niba inkoko iva mu igi rya mbere ryavuye he? None ko igi ry'inkoko riterwa n'inkoko byerekana ko buri kimwe kibaho kubera ikindi. Ubwo ni iki cyabanje hagati y'igi n'igi ry'inkoko? OV17 ni proteine ikenerwa cyane mu kugira ngo igi ry'inkoko ribeho. Ikaba nta yindi nyamaswa iyigira uretse inkoko gusa. Bivuze ko hatariho inkoko ntabwo haboneka igi ry'inkoko. Muri iki gihe wavuga ko inkoko ariyo yabanje mbere. Gusa ibi byose byasaba kumenya igi ry'inkoko ni iki. Ese igi ry'inkoko ni igi ryatewe n'inkoko cyangwa ni riri mu mushwi w'inkoko? Kubaho kw'igi bisaba ko OV17 igira hiva. Dufata urugero, igikeri giteye igi rikavamo ifi, ubwo yaba ari igi ry'igikeri cyangwa yaba ari igi ry'ifi? Ibi bitwerekeza ku kindi kintu tugomba kumva neza. Kugira ngo habeho ikinyabuzima, hari amakuru abiri agomba guhura aza mu buryo bwa DNA. Muri uku guhura, DNA ikorwa ntabwo iba isa naho yaturutse 100%. Hagenda habaho ihindagurika. Iri hindagurika mu gihe cy'imyaka myinshi rihita rirema ikindi kinyabuzima gitandukanye cyane n'icyabanje. Byatworohera kuvuga ko muri iryo hindagurika twafata ko bimwe mu biguruka bibiri byahuye bitewe n'ihindagurika muri DNA, nuko bitera igi ryavuyemo inkoko ya mbere. Iryo gi niryo ryakujije inkoko ya mbere. Ngo rero igi niryo ryabanje. Ubusanzwe ihindagurika ntago ryabaho ngo ako kanya ibintu bibiri bihite bitanga ikindi bidahuye. Ahubwo ni ibintu bibaho gake gake mu myaka myinshi. Ni kimwe nuko imbwa ziva ku birura. Ni ihindagurika ribaho kandi rigafata igihe kirekire, nuko bikazatuma bibasha gutandukanywa hakurikijwe ihindagurika rigaragara cyane mu buryo bwa DNA zabyo. Abantu batangiye kujya babasha guhitamo ibirura bibasha kwizera abantu, bikaba kandi bitagira amakari. Kubera igihe kirekire n'ihindagurika rya DNA, tubasha kumenya no gutandukanya imbwa n'ikirura. Nk'urugero, hari imbwa zikiriho ubona ko ari nk'ibirura nka Siberian Husky. None ibi bitwerekeza he? Bimwe mu biremwa bibiri inkoko ziturukaho byarahuye havamo igi ridahuje amakuru ya DNA n'izo nyoni zombi, bituma mu gihe cyo guturaga iryo gi havamo umushwi w'inkoko. Ngaho aho inkoko yaturutse ya mbere, hanyuma kubera ihindagurika byakomeje kubaho, bituma haza kubaho inkoko tubona muri iki gihe. Bityo igi niryo ryabanje mbere y'inkoko. Kanda kuri iyi video urebe kandi umenye uko ihindagurika ryabasha kubaho bitewe na DNA. Ntiwibagirwe kandi kuduha igitekerezo muri comments. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi.